Accra High Court ruling ne eba ye ruling no mode ba ye ne say o ma ye hwehwemu asiase per adansi dia ya boaboa no dia dan court ne kire say Victor Kusi Boateng and Reverend Victor Kusi Boateng and our face kwabena edu Jemfi. They are two different people and yeni pa ba akudin. I said here Victor Kusi Boateng kire say e dini me no nya ye ono ane din there because I just say and yeni pa ba akudin e two different people. Ye ba me Okudzeto Ablakwa sa che mu kire say ya pa Victor Kusi Boateng no okuta two identifications. Eti court no hwe no mo ka wasa pa ne pa court ne ye hwehwe mu no so abede edi kire say ampa say okuta two identification eti apa Okudzeto Ablakwa kire say ni nyina ya de eti amra no enhwe no mo ntwe na so court abo asem no atoagu na afa su sika wo ka se yenye no ni nyina court abo atoagu wo kire say wase wa pastor Okudzeto Ablakwa adre honorable emrahye for Nocton wase ne bre enti wontia 10,000 Ghana cedis emfa emano enye patasika se omudi atrentwe e wo court no eno na ama wa pastor Okudzeto Ablakwa abeda ase wo che Ghana for se wodamasepa nyame enhyira mo me mamu nyina mo akwa ba me samo ma hye biem e de mobile efidikase eso so ma GHS10 enie ba wo modi bia se obe subscribe to your channel no share videos for ma afofro o like page na wo da adwenche so afa comment section hono ma ba ye be kenka ne nyina e de amamo na dan kwa kufado e Ghana mampani the first gentleman of the land ebusu ya the show boy e bro be fro Ghana benya 2016 wa Ghana fo nyina abo kire se wa bre wako ne prensa so se de nanom se bosomani kwa ne prensa oba Ghana fo ni mo prensa e de na de se de be aye se Ghana fo hu ne mo bono mo nto aba na ampa ne ampa Ghana fo etie ne so fra ma 2016 o mo de tumi ne ema no na bro mo de tumi ne ma no o hye kese de merade se bro e mampani wo behwe so do onu akasa ne botom sika ebesi aso dan kese eye national cathedral e de ahye Christ enunyam e wo enunyam sha wo de hye no e wo ne political career emu na ebre mampani hye sa abo no e de ye ne gisem ewi ase no na akwa e bibi e wo bibi akoye ne se mampani hye se wo do onu akasa ne botom sika na sudru bebe nem se mampanya ho ode no e yasa nti wo na adwe se sadia national cathedral no obi pere obetumi a contribute no on contribute asofo akukudam ebo aye nipakuo bi so bo aye individuals ebo aye captain general smart century kese wo man mu a wo ye adwuma o media general no so cement wono akasa cement ni siniti so e ma wo de koye so mo fa mwa ensi asodan e fa hye Kristo edin enonyam na national cathedral no nsam asore pa ni nyina ye mo nim sam data ni nyina ne sem Bedwani a wogyam e de ama de hia e wo no to abeto abesua so e ye honorable Okudzeto Ablakwa abusua wo de nsane betu dwa kire se trustees a wo modern national cathedral board ne so no kata hye dream ne kanka bi e koso enti wo hya ase blow ho alarm e make ho allegations e de crowd bi by wo prove evidence e kire se ye papa Victor Kusi Boateng a ye de no ahyemu anase wo da board of trustees ne so no enye bi wo ne ho a entwa yie enti omonhye no monka ho asem wo kire se okuta edim mienu a ne di ba ko no eye kwabena edu Jemfi na saa ensem ya na edi mu efompa wo social ne media na so no not tom na shebe gele sa Okudzeto Ablakwa odi mu cheche mu ba na ne abre wa asem no pa wo kire se oye be ma onsinso mu asa na wa hamna sebi oye mramni ni wakosuku adura kire wontimi mo ne sremu nka asem ya nya no krenfa nto obi aso na ebom obembe kisho prove to Ghanaians with evidence eto mo koso na ebra sansem we nyina ba ye no ye Victor Kusi Boateng kire se yes Okudzeto Ablakwa egu ni ho fi honorable enti whatever asem ne de kodan Accra High Court se o mo hye no mo ka asem ne bi for defamation of character na wo twa abo kese de to ni tiso court ne hye na wo mo nye na ebra asem ne wo court na no o mu guso o mu di asem ne koba na be ba se first session no Okudzeto Ablakwa edi enkunim e wasem ne mu e mo beda Ghana fo asese ebra was started se wo kasa na ebiri mo twa se ebia ya manyoso na oye na so Ghana ho do ni Ghana ho yeye nti e na mani tu sa na mo no Ghana fo bo na chi dom dia wo de asida piesie e de bre Ghana fo ebusua eno asanso wo no man o mo sa de asem wo twa ntwe wo court na na no pra no me de mo chi mu beso mo o prove kire se eya Victor Kusi Boateng e na afesu kwamna du Jemfi no eye nkrofo mienu enye nipa baako na so ebra asem ne kodan court no ya papa Victor Kusi Boateng kire se eya Victor Kusi Boateng no
no ene edu jamfi din na omo kan eyo no ani din na edin ne na ejade ma na akasa no eye edu jamfi kwabena edu jamfi eno ne din a na hofo edema na wodi ko school ni ade a na ebra wonyini na wo hya ase se obe nyame adwuma no ene wonya Victor Kusi Boateng ni ewo mu etini mienu nyina eye ne din na so ya pasa mo kuja to block ase de big da on ti ase e ma wodo mu asuko e ko ti a media no ewo asante mante mu kire se ewo ene apa Victor Kusi Boateng e ko school etini edin a wodi ko school no eye Victor Kusi Boateng na se Kusi Boateng Victor in capital letter sabre no waye ka ewase okochro ye no ni nyina na ewo ne nkrata so eni se wo ka kire court se eye kwabna du jamfini ye ni di ankasa de na ne eja de ma na wo yo trofo ye siri hu na no kura bi anim o ma twensem mu da awre a na enrada na aye Accra High Court e de o ruling ne e ba ye ruling no mo de ba ye ne se o ma ye hwehwemu asiase pe adansi de ya boaboa no de adan court ne kire se Victor Kusi Boateng na Reverend Victor Kusi Boateng and our face kwabena edu jamfi. They are two different people enye nipa ba akudin I said here Victor Kusi Boateng kire say edini menu na ye ono ane din there because I just say enye nipa ba akudin eye two different people ye ba same Okudzeto block asa kire mu kire say ya pa Victor Kusi Boateng no okuta eye two eye identifications eti court no hwe no mo ka wasa pa ne pa court ne ye hwehwe mu no so abede edi kire say ampa say okuta two identification eti apa eye Okudzeto Ablakwa kire say ni nyina ya de eti amra no enhwe no mo ntwe na so mra ne kire say eno de boni bia enimu but o matimi approve a kire Ghana for say ense na pa eye Okudzeto Ablakwa e ka no na nokura bi ewo mu to court abo asem no atoagu na afa su sika wo ka se yenye no ni nyina court abo atoagu a wo kire say wase eye ya pasa Okudzeto Ablakwa adre honorable emrahye bedwani for nocton wase ne bre enti wontia 10,000 Ghana cedis emfa emano enye patasika se omudi atrentwe e wo court no eno na ama eye wa pasa Okudzeto Ablakwa abedase wo che Ghana for say wodamasepa nyame enhyira mo ebra wodi akonia bedi atrentwe na wo chieche ne nsemu kire sentwofo ebra no ebe no wo ye dede wa abefo ntentafidie ne so no na nkofo bedwen se ne ho na 10 wo oni dwumadi ene wo fa sa ne me we ato no so but ne nhyira ka nyame se watimi akonkodin aba no kure ne wa so no mina apie emonti so to da se da piesie ene ko ede ma Ghana for etiabusua asema ekodan court efa eye Reverend Victor Kusi Boateng ho ene nocton rahye bedwani honorable Okudzeto Ablakwa no court abo asena to agwaje atum esini people say eye Victor Kusi Boateng ene kwabena edu jamfi. They are two different people etiabusua we ni de ababeto edwa ye de hu ensam aba efa National Cathedral ho board of trustee ye de da so ya Okudzeto Ablakwa ede hu allegations ba ye no ene court ede susu say kan too much GHS so enie na efiase wa enemidi abusia